Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, урматтуу Ош шаарынын тургундары, амансыздарбы? Анда биз бул чыгарылышта сиздер менен Ош шаарындагы Жапалак унаа базарында турган унаалардын баасы менен таанышабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Анда биз биринчи эле унаа Toyota Prius серебристый түштөгү унаа. Бул унаанын жылы 2008, 1.5 объем, левый руль. 0772 43 46 20 телефон номерлерине чалсаңыздар болот. Автомат коробка, правый руль, титан дискалары коюлуптур. Зимний дөңгөлөктөр коюлган. Унаанын салонун көрүп коюңуздар. Салону таза экен. Комплект летний кошо сатылабы? Кошо сатылат экен. Кожаный салон дейт. Мультируль. Мына сага. Ортодо барларды байкасаңыздар, ичине бардык нерсе батып кетет экен да. Өтө жакшы, титан диска. Артындагы көрүнүшүн көрүп коюңуздар. Дворникти байкаңыздар аркадагы. Бул унаа айдаганда арманда, айдабаганда арманда да. Пулу канча экен? 6900 деп атабыз. 6900 деп атат экен. Кем барбы? Кем бар экен. Телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Биз сиздерге сиздер издеген унааларды сунуштоону уланта беребиз. Анда сиз издеген Toyota East. Бул коделек. Любой машинадан ашат. Кааласаңыз Ош-Бишкек трассада жүрсөңүз болот. 2003 жылы чыгарылган 1.3 объем. 509 менен 12-12-36, 775 менен 12-12-36 телефон номерлерине чалып байланышсаңыздар болот. Баасы 300 000 сом. Унаанын сырт кабалын көрүп турасыздар. Кеми бар экен. Сүйлөшсөңүздөр болот чалып. Мына сага. Мен өткөндө отурдум эле да ушундай истке. Фитке караганда бул кичине бийигирээк болот. Анан жүрүшү дагы жакшы, жолу дагы жакшы. Кичине простный болот. Фитке караганда эки эсе көбүрөөк жүрөт. Ходовой жакшы чыдайт. Андыктан сиз издеген унааны биз таптык деп ойлойбуз. Бул унаанын ээсине чалып байланышыңыздар. Канча сурап атышат экен? 270 кылып атат. 270 000 сомго берилбеген Toyota East. Кичине кошто беребиз дейт. Фаралары таза экен, чиркен. Бир эле противотуманник коёт экенсиздер. Тарс бензинди коюп айдайт экенсиздер. Сиз издеген Honda. Люку бар экен, биринчи орунда айтып коеюн. Люк менен Honda Inspire ак түштөгү. Титан дискаларды байкасаңыздар болот. Бул унааны Оштон жолдорунда айдаганга жалко. 2003 жылы чыгарылган, объему 3, 556 менен 08, 66 08, 778 менен 30 33 01 телефон номерлерине чалып байланышсаңыздар болот. Бул унаа менен Ош-Бишкек жолунда рекорд койсоңуздар болот да. Люкту караңыздар. Кожаный салон, правый руль, мультируль, автомат коробка. Мына Мерстин торпедасына окшоп кетет экен. 211 кузовтарга окшоп. Өтө жакшы. Салону таза, кричит. Honda Inspire. Пулу канча экен пулу? $6000. Кымбат айткан жок. Андыктан телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Кеми барбы? Кеми бар экен. 2006 жылы чыгарылган Toyota Corolla. Toyota'nын эң жумшак үлгүдө чыгарылган унаасы. 2006 жылы чыгарылган левый руль, 1.6 объем, 0778 08 04 88 телефон номерлерине чалып байланышсаңыздар болот. Болгондо дагы механика. Унаанын сырт кабалын көрүп турасыздар. Чирс экен, каякта айдагансыз муну? Гаражда турганбы? Гараждан мойкадан машина базарга экен да? Өтө жакшы. Мына левый руль, механика. Пробегин көрө албайт экенбиз. Түшүнбөйт экенбиз. Канча километр жүргөн? 200 000 дейт. Pulunu ayting aka, pulunu. $7000 deydi.
Toyota Corolla levый rul, mexanika. Андықтан телефон номерлерге чалып байланыссаңыздар болады. Анда бұл қара түстегі Honda Pilot внедорожник жол таңдабас деп қояды. 2003 жылы шығарылған 3.5 объем бензин екен. Автоматты механика бар екен, автомат, а? Левый руль 550 менен 340090, 775 менен 340090 телефон номерлеріне чалып бұл унаның басын білсеңіздер болады. Же болбосо байланышсаңыздар болады. Титан дискаларды қараңыздар. О-о. Мен бірінші жол көрдім, ака бұл унаны. Мынасы саға левый руль. Мультируль екен. Bir отырып қояқшы. Қанша километр жүрген ака? 220 000 километр жүріптір. Унаның ішкі абалын көріп тұрасыздар. Кожный салон, семместный дейді. О, жіпке оқшап кететкен. О, бұла баяғы 570-терге оқшап, 570 алғышақ тұқшын алыс керек екен, да? Витке дағы іштейді, такси қылса дағы болады кен, жетіместі алу. Любой нәрсеге жарайды кен. Бұл унаның варианты дағы бар екен. Lexus RX 330-ға обмен бар дейді. Доплата қылып берем дейді, если что. Унаның абалы жақсы болса. Телефон номерді көріп қойыңыздар. $8000 бака? $8000. Кәм бар ой? Кәмі бар екен. Өте жақсы. Андықтан бұл унаның несіне чалып байланысыңыздар. О, бұл пушка. 211. 2002 жылы шығарылған. Объем 2.2. Дизель мотор екен. 776 менен 60-60-09. 777 менен 74-46-46. Телефон номерлеріне чалып 211-ден басын білсеңіздер болады. Андықтан бұл унадан кеч қалбастан, алдырып ебестен келіп, же болбаса чалып байланышып біліңіздер. Пулы қаншаға пулы? 350 000 сом. Кәм бар бі? Түшперөз. Обменче? Обмен машинада бістегі алып жатыр. Обмен любой жолы бар екен. Кожный салон. Кожаный салон, автомат коробка, 2.2 объем. 211 кузов. Өте жұмшақ. Телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болады. Қара түстегі, же болбосо темно-синий түстегі мен издеген уна. Мал базарға алып барсам болады кен бұл унаны. Универсал, 210 кузов. Пробег 240 000, 2001 жылы шығарылған, 2.6 объем. Обмен седандарға обмен қылаткен 700 менен 03-45-05. 03 телефон номерлеріне чалып байланыстаңыздар болады. Андықтан шашылыңыздар, левый руль, автомат коробка. Пулы қанша пулы? 5000 кәмі бар дейді. Обмені дағы бар екен. Любой варианты бар екен. Чалып байланысыңыздар андықтан. 89 жылы шығарылған поддержка. Объем 2, газ бензин, 550 менен 28-02-84, 776 менен 47-74-92. Телефон номерлеріне чалсаңыздар болады. Люк бар екен бұл унада. Поддержка. Унаның сыртқа балын көріп қойыңыздар. Азыр біз ішінен дағы қанша километр жүрген біліп береміз. Ассалаумалейкум. Қандай сәға? Жақшы. Денсаулық іштер болады ау? Болды. Машинаны базарға алып шығыпсыз? Алып шықтық. 310 000 километр жүрген дейді, а? 310 000 километр жүріптір. Пұлы қанша? Жақшы абалы. 140 000. 140 000 сом дейді. Кәм бар екен. Унаның ішкі абалы таза. Өзгөчө гонщиктерге сунушталат. Mazda 6 2003 жылы шығарылған, объемы 2.3, механика екен. 0773 менен 87 96 68 554 98 98 89. Телефон номерлеріне чалып байланысаңыздар болады. Титан дискалар қойылып тұр. Спорт, дабл спорт. Аэропорттың жолында чимирилет дабылына. Пулы қанша пулы? 250 000. 250 000 сом дейді. Кәмі бар бі? Кәмі бар екен. Андықтан гонщиктер шашылып, ұшыл телефон номерлерге чалып байланысыңыздар дағы сатып алыңыздар.
Şuna ayırda öyle 40 Siz izlеген Hyundai Getz qara düştü. Bunanın qog'ozini olib qo'yibdir. Jili qanchaga jili? 10. 2010 ekan. O'ta yaxshi. Hyundai Getz'ning eng jong'isi. Объем qancha объем? 1.4 объем. Sirtqa bog'li yaxshi ekan. Puli qancha puli? 280. 280 ming so'm. Telefonda aytib qo'ying aka. 550 menen 91 98 99 telefon nomerini çalıp 2010 yılı çıkarılan Hyundai Getz'tin abalı menen tanışsanızlar bulut. Buna telefon nomerleri. Bu serebrisli tüstөгü balık farel 2003 yılı çıkarılgan 1.8 объем правый руль 773 menen 87 96 68 554 menen 98 98 89 telefon nomerlerine çalıp baylanışsanızlar bulut. Öte jumşak una. Bu balıktın bağısını bir qatar aylanıp көрсөткөндөн keyin bilebиз. Andıktan biz menen birge olup turuңуздар эч жака которулбастан. Toyota Avensis 330 ming so'm ekan puli. Kami bormi? Var. Обменчи? Var обмен da. Обмен дағы бар ekan, kami дағы бар ekan. Ne maçta kalmasaz? Böyle. Любой kalmasa öğret ekan. Andıktan telefon nomerlerine çalыңыздар. Serebrisli tüstөгü Santa Fe. Hyundai Santa Fe 2003 yılı çıkarılgan. Объемы 2. Telefon nomeri 777 menen 74 46 46 telefon nomerlerine çalıp baylansanızlar. Var ekan ha? Свежий перегон bu. Свежий перегон deydi. Nomer alınacak mı aka? Nomer içindeyken bir alınıptır. Pulu qanchaga pulu? 350 ming so'm. Kami bormi? Kami bor ekan. Jiguliga обмен qilamiz deydi. Mo'ljetlar bozorda ashincha je bo'lsa tig'ilyotadi. Andıqdan telefon nomerleriga çalıp baylanışыңыздар. Bu Daewoo Kalos 2002 yılı çıkarılgan 1.4 объем 550 menen 19 99 95 nomerlerine çalsanızlar bulut. Levый rul mexanika. Pulu qanchaga pulu? Legendarный Mercedes 124 Srochna deydi 93 yılı çıkarılgan 2.2 объем 550 menen 11 87 31 telefon nomerlerine çalsanızlar bulut. Bağısını sura bilebиz. Pulu qanchaga pulu? 250 ming. 250 ming so'm. Kami bormi? Bor. Kami bor ekan. Mexanika, levый rul. Chirs 124. Andıqtan esin telefon nomerlerine çalıp baylanışsanızlar bulut. Avtounanın sirtqa bal жақсы ekan. Elge oqshop moyka qilbay эле alып keliptir. Машинасынын тазалыгына ишене токшойт менин оюмча. Ак түстөгү Opel Astra Universal 94 yılı çıkarılgan 1.4 объем 554 menen 91 08 09 telefon nomerine çalsanızlar bulut. Pulu qanchaga pulu? 100 ming so'm ekan. Kemi bor ekan. O'ta yaxshi. Обмен jo'q ekan variant. 100 ming so'm. Opel Astra Universal